Dalam jano kali kamu dia. Ratu naga ring desa Bungbongan, megena ring pura dalam setra Bungbongan wastana tu. Dumon wenten sampun nah metangi dumonan menawi sekitar tahun 2000-an menawi pisah punika. Nah, dresta kali driki sampun saking nguni sampun wenten nah sangyang jaran persaingannya sasepunika. Sesampune sida toko ida danen titi akhir diki keraman titi akhir kiring desa Bungbongan bawasang satu desa 3 adat kan pemekasnya niki sane ring Bungbongan dumun bersiaya ngaturang cana ngasapunika ring pura dalam di tatkala jagi ngaturang kenten ngaturang cana nah wenten menawi kira dane sane tapakan duwene karauhan mangde ngareanang pelinggian sangyang naga asapunika ini ke duaning niki nah baose mangde nangyang sangyang naga duaning jaga ding Bungbongan niki pengajang sesono titiang ring pura Tegah Sakti wastana nika nah saking wit dumun nak menawi ide anak agung puri Bungbongan sane nah ngewenten ngasapunika triko wenten bebaos menawi tapakan duwene sane maosang mangde nangyang sangyang naga asapunika dadosne mangkin sane wenten ring Banjar Bungbongan empon dalam setra Bungbongan nangyang sangyang naga duaning dika wenten bebaos mangde nangyang triki kaler benjangane ngarianin asapunika indike ingin sangyang naga sane mangkin ampun raris menawi tahun 2000-an makin sampun sangyang naga nika roboh kenten nah roboh sekali ring sekali berak kan kenten linggih ida mangkin pekayunan megentos asapunika taris nuna sedikit ring dalam agung ring desa adat penarukan tapi mawinang driki duaning taler pura dalam agung puniki taler ide nuenang puri Bungbongan dumun mawinan persiangan dalam agung nika nak dalam anak agung kenten kocak
Tapi mawinan ide pekayunan malih metangi duaning sampun roboh nak patut kegentosin sampun ke. Nenten je Riki mantan ring kula dalam bumbungan iki mantan wenten naga. Dika ring kula tengah sakit taler wenten sangyang naga. Dika warnane merah. Riki ring empon dalam banyak bumbungan kaler niki warnane hijau. Dikiring desa adat jugut wastane nika tios. Buyo ya sangyang naga. Dika nah sekadi tiang sekadi Riki sane mepesekan nika ulam judit sesepun dika. Niki makin malih niki punggalang ring desa titiangan napi mawinan dibumbungan nika nuna si dikiring dalam agung duani niki talar duweni ide dani dikeut nak budi bumbungan semalih ne sampun talar kadegang nika barongket inge barongket raka dagang barongket raka raine taru punika tuan punika nenten yo asiki mantan nika sampun nah sekadi ring sekale sampun wenten putra-putra nida nenam masa punika inge sane enten ngaryane hidup cekodo ubon menawi asa punika nenten ida kayun makin malih nah yen wenten nak nuna ya dian anggen pertima napi pedelinga ten nah niki duaning sampun nah niki kantun raka rai aja ripuli bumbungan dalam di nyungsung di kering dalam niki makin niki sampun niki malih nas taru anggen naga niki menawi titiang nenten pulih metaken napi sangkaning nah wenten baos napi sampun napi tapak-tapak anu nak hadit titiang diki nak sapunika sampun yen nikah percaya nak ampun tapakan duwe ini karawahan ampun napi amat nggih samping nika nak idane daler mau pinunasan menawikan sesunane mangga nah nunas kadagang angin perlinga pertimo sapunika ini ke menawi sekali ke bawah sering sekali lunas itu kan betara ring bidang ni dan memang nenten nah napi wastana gering merana nika tetujone nangyang niki asapu nika kawentanane nah mogi-mogi dia betara sewice sarang sami susunan sarang sami pemekas sesani ring titiang iki nak duaning sapu nika pemargi saking dumun mungkin nika sampun guru wisesa nika ngwantalang peparuman malih pidan yen ten umpami setuju none niki ten setuju tapakan duwene keprau kepura kerawat manglo metangi ya sapunika adosne ring suang-suang kayangan apun niki pemekas ring bumbungan kayangan 3 niki 3 ngadat sami duwe kayangan 3 sapunika nenten ya satu perbekalan satu adat niki 1 perbekalan 3 adat niki ring bumbungan enten masing-masing kayangan 3 meduwe sampun sangyang jaran wenten kekalih apureuna siki wenten papat wenten kadang-kadang sangyang jaran kalih sangyang naga kalih papat amun di tiang niki sangyang jaran nonton papat ring pindi di tiang niki ring dalam agung sangyang jaran kalih makin ring pusa sangyang jaran kalih naga kalih enten sami enten tiap-tiap warsa
guru wisese nika ngawantanang peparuman. Napi mawinan kocap sekali dras dedumon ngawantanang peparuman tuh inik ide batara niki Ratu Sangyang utawi Sangyang Naga mangde ide macecingak ring wewidangan idenya sapunika ring umpami itu ring tanggu kelo, tanggu kaler, ya ada di tengah. Nika tiap warsa sampun ngwentanang rapat sapunika sedurung ida dani ngwentanang upakara pekiesan menawi ngeriine nangluk wastana sampun yang sekadi dumon nenten ya ngelihon atuh yang sekadi dumon ngeraina yang mangkin sapuniki santukan jaga teat sekadi mangkin napi kopi dwastana semalih dia nak mangkin tenaga anaknya sampun doh ajak dumonan yang dumonan ngeraina di tiang dadas tapakan mulai 74 di tiang hari di tiang wow SMP kelas 1 ngeraina masalah ampun kenten raris wenten menawi mah uling 30 tahun iki malih tios ngelion wastana ngelion 5 hari apisan nika wastana ngelion mangkin malih jaga teh sapuniki kawentanane malih ngemola seraina tiap-tiap kajang klion sapunika nah mogi-mogi ide betara semice sareng sami susunan sareng sami pemekas sesani ring titiang riki nak duaning sapunika pemargi saking dumon. kanduran
Dalam jannah kali kamu. Yang pulang-pulang. Waduh,